26 Asrambari constituency West Basabari 5 nong ward Krishna Kamini Taku Kishore Deborma ni buma thimani Michael Pandani bagai Chuba Chukhakia Khwai district ni zonal chairman Boromganang Bishop Deborma sub zonal vice chairman Boromganang Utpal Deborma monitoring committee ni chairman Boromganang Hemalata Deborma vice chairman Boromganang Sujit Deborma te advisor committee ni president Boromganang Horiram Deborma songrok balakan hambai chini media persons no chungtene Pachim Basabari receive list ni ward nong 5 chini dako kra chini Boromganang Kishore Deborma bini buma thanai sabta kanyani sika sabta ai prati khana beke tero din ne haide gai boni langma hari thanjaga boni buma kauni bisinte chunti brahma thani ngai chini je Pachim Basabari ne joto village committee ne ngai te joto YTF TWF ti brahma tha joto mile lai jani je chekti kisisa bon no kungo bong chu gyani jarawa ma bong no kuni katha pandani bangai chung kisisa chini borok kasi chini poribani borok chini hai tipra dofa chung thancha o thancha ni mare ni borok gabai chu gya jarawa bong no kungo bong samung koto ni bangai kisisa chini haite chung gono chobana ni phejaka bochuba mong no bochuba jana bangai bo bochuno sabrima bangai chung haite tini bana chobai manka gamono chini buwagra no hambai mario buwagra ni dagimung chini maharaj ni dagimung bo chini borok no chugya chaya borok kesep jara ro chubana ni bangai chono kokthai ba kok bai chono frungjak dagijak abni bisiti chini borok no chubai manka bin dagum yang bisiti niya kai chung hai tipra haste no nugya ko kono government boso chai thangpano hai chugya jara chubaman chung nugi ko buwagra je tipra haste phai je samai yapre rekha mo kubang borong naibi kya naibi mani yak lopano coba nai mahai khakwar borok galang kore ni je bangai simi wancung nai bango anu bangai bubagra hingka chungbai chung coba lai yakai bahai ke chung buskang abu manai anu bangai bihi dagi mong bisinti bo chuno khabu charaban bisinti tini bono chung chubai manka bono bono nokung rogo bono mahai hamya jarawo bono kong khaksangai tuntun isi cha chung chuba pajabno tei bisi sariya jokona hambai belai da hambai tini media takungna tineo jaga hai sok paijak sini Khwai zonal chairman tim Boromganang Takuk Bishop Deborma te chini Pachim Basabari ni active member Uttom Deborma tipra mothaningoi te oro sok paijak sini vice chairman Sujit Deborma te monitoring committee ni joto adong song te chungro o jaga o tini chini Takuk je Krishna Kamini 5 নম্বর ward Pachim Basabari ni bo ekjon chini no logisong bobo ekjon chini tipra bosong ningoi tini bini buma langma sajoi thangmani pore bosu gyang tongha chung tipra motha ningoi ujagawo pal khai jotono tipra motha te ujagawo YTF TWR jottoni chuba chungni bisungpino ono chung buskangni salo bini amani kathal sam tangthani chubana hi chung tinero phaijak ayma bisingo chung jotono tini watui satung hiyai buskangni samungo jahate bobo chugyan jara hingkai chukte hinai chung kisa chuba pija belai hambai sini mongkai angkha chini Pachim Basabari local committee ni organize secretary Horiram Deborma